audisi DLFM Nyali Batak Volume 4 telah berhasil digelar. Ini dia ke-12 finalis yang akan bertarung di Grand Final 5 Oktober 2024 di Toba Caldera Resort. Audisi on ground. Chesya Tampu Bolon, Eva Sitorus, Puja Diva Manurung, Rika Situmorang, Zevanya Siagian, Laguna Silaban, audisi online Olivia Manalu, Mesak Sinaga, Cindy Lorenza Sihombing, Ramita Pasaribu, Joseph Hutajulu, Ricky Joshua Sihombing. Dan ini dia 3 juri yang akan menentukan juara Grand Final Nyali Batak Volume 4. Martin Sianipar, Joe Sinaga, dan Henry Manulang. Saksikan dan dukung finalis jagoan kamu.